Молимся, усемогутный Боже, учини, каб у гэтыя радасныя дні мы усім сэрцам праславлялі воскрослага Збаўцу. Няхай пасхальная таямніца, якую мы Цябе ушановаем, заўсёды праяўляецца ва ўсіх нашых учынках і справах праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Дзеяў апостолаў. Калі Пётр уваходзіў, Карнелій выйшаў насустрач і, упаўшы да ног, пакланіўся яму. Пётр падняў яго, кажучы: «Устань, я таксама чалавек». Пётр, адкрыўшы вусны свае, сказаў: «Сапраўды разумею, што Бог не зважае на асобу, але ў кожным народзе прыемны яму той, хто баіцца яго і паступае справядліва». Калі Пётр казаў яшчэ гэтыя словы, Дух Святы сышоў на ўсіх, хто слухаў слова. І вернікі забрэзаных, якія прыйшлі разам з Петром, здзівіліся, што дар Духа Святога выліўся і на язычнікаў, бо чулі, як тыя размаўлялі на розных мовах і славілі Бога. Тады сказаў Пётр: «Ці можа хто забараніць хрысціцца тым, хто атрымаў Святога Духа, як і мы?» І загадаў ахрысціць іх у імя Езуса Христа. Потым яны прасілі яго застацца на некалькі дзён. Гэта Слово Божие. Перед вачыма народаў аб'явіў Пан збаўленне сваё. Перед вачыма народаў аб'явіў Пан збаўленне сваё. Спявайце Пану новую песню, бо Ён учыніў цуды. Яму дапамагала Яго правіца і Яго святое плячо. Перед вачыма народаў аб'явіў Пан збаўленне сваё. Показал Пан свое збавление, перед вачыма народу объявил свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Перед вачыма народаў объявил Пан збаўленне сваё. Убачылі ўсе межы зямлі збаўленне Бога нашага. Усклікай Пану уся земля, радуйтеся, спявайце і іграйце. Перед вачыма народаў аб'явіў Пан збаўленне сваё. Читание першага паслання святого апостола Яна. Умілаваныя, будзем любіць адзін аднаго, бо любоў ад Бога, і кожны, хто любіць, народжаны ад Бога і ведае Бога. Хто не любіць, той не ведае Бога, таму што Бог ёсць любоў. Любоў Бога да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет Сына Свайго адзінароднага, каб мы жылі праз Яго. У тым праявілася любоў, што не мы полюбілі Бога, а Ён сам полюбіў нас і паслаў Сына Свайго, як уміласцівленне за грахі нашыя. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. У той час Єсус сказав своїм учням: «Як мене полюбив Отець, так і я полюбив вас. Заставайтеся в моей любові. Коли будете заховувати мої заповіді, застанетеся в любові моей, як і я заховав заповіді Отця Моего, і застаюся в ягонай любові. Гэта я сказал вам, каб моя радость была у вас, и каб радость ваша была полной. Вось заповедь моя, каб вы любили один одного, як я полюбил вас. Ніхто не мае большей любові за тую, калі хто жыццё сваё аддае за сяброў сваіх. Вы, сябры мои, калі робіце тое, што я наказваю вам. Я ўжо не называю вас слугамі, бо слуга не ведае, што робіць ягоны гаспадар. Я ж назваў вас сябрамі, бо ўсё, што чуў ад Отца майго, я сказаў вам. Не вы мяне выбралі, але я выбраў вас і прызначыў, каб вы ішлі і прыносілі плён, і каб плён ваш трываў, каб Отец даў вам тое, чаго толькі папросіце ў імя маё. Гэта наказваю вам, каб вы любілі адзін аднаго. Гэта слова Пана». Похваленный Иисус Христос. Как поживаете? Все нормально? Да? Что-то вас опять сегодня мало совсем. Вижу только 5 человек передо мной. Все спрятались где-то. Не знаете? А какой сегодня праздник? Кто знает? Православных? Пасха православных. Может, они сегодня в церковь пошли? Да? Может быть такое? Или просто сразу в гости? Нет? Еще в церковь пошли, да? А кто из вас сегодня пойдет в гости на православную Пасху? Пойдете? Не знаешь? Кого приглашали? Никто не знает. Наверняка многие пойдут к соседям православным, да? Будете поздравлять их. А можно идти на такой праздник или нет? Можно? А почему можно? Потому что православные — это наши кто? Друзья, братья, да? Братья. Кто слушал сегодняшнее Евангелие? Кто слушал? Кто что слышал сегодня в Евангелии? Слышала? Детки, а что там слышала? Расскажи нам. Не помнишь? А кто что помнит из сегодняшнего Евангелия? Никто ничего не помнит, да? Ну? Что Пан Бог Отец полюбил своего Сына, и Сын будет любить людей. Ну, что-то похожее. Кто еще, может, что слышал? Не стесняйтесь. Он говорил своим ученикам, что его... Забыл, да? Что хотел сказать? Сегодня Иисус нам оставляет, можно сказать, одну и самую важную заповедь. Какая это заповедь? Есть, сколько мы знаем Божьих заповедей? 10 Божьих заповедей. А Иисус все это, можно сказать, собрал в одну заповедь. Заповедь любви. Да? Иисус сказал, что любите друг друга, любите Бога
Все услышали? Да? А что значит любить? Вот когда мы любим, как мы поступаем? Хорошо поступаем, да? Обнимаем, дружим очень сильно, да? Помогаем. Помогаем. Что еще делаем? Что? Провожаем. Защищаем. Делимся и не бьемся. Делимся и не бьемся. А с кем бьемся? С хулиганами. Если что-то непонятно, объяснить. Да. Это мы когда любим, так поступаем, да? Хорошо. А кому мы должны так скажем так, подходить? К родителям? Кому еще? К друзьям. К друзьям, к дедушке и бабушке. А есть люди, которым мы не должны так, с которыми не должны так поступать? Есть? Есть? Но есть немного такое. Это кому? Кому? Грабителям. Грабителям? А у тебя что-нибудь скрали? Что? У тебя что-нибудь скрали грабители? Ничего не крали. То есть ты еще не знаком с грабителями, да? Хорошо. Иисус нам сказал любить всех, правда? И что у нас не должно быть врагов. Есть? У тебя есть? Кто? Хорошо. Хочу вам историю такую рассказать. У одного, да, императора японского было очень много врагов, и он, когда пришел к власти, он такой злой был и сказал, что я поуничтожаю всех своих врагов, да, уничтожу. Такой злой был. И прошло пару лет, да, приходят к нему, да, в гости, отдыхают все его враги. И он там ходит, с ними общается. И один из слуг подошел и говорит: слушай, ты же обещал, что ты их всех уничтожишь, да? А он говорит, что я всех их изменил. Нет у меня больше врагов. И у нас, дорогие детки, не должно быть врагов. Как это сделать? Если нас обидели, мы обычно То попробуй с ним поговорить. поговорить, пообщаться. Простить кого? Простить. Обращаться к родителям. Вот, самое важное – это прощать. Помните, Иисус нам говорил, сколько раз надо прощать? 20 000 раз. Иисус сказал 77 раз. Это значит всегда, да, постоянно надо прощать. И если есть люди, которые нас обидели, то что мы должны сделать? Не обижаться, простить и дружить с этими людьми. Потому что у нас не должно быть врагов среди людей. У нас у всех есть один общий враг. И кто это, детки? Дьявол. Дьявол. Вот это наш, на самом деле, враг, с которым мы должны бороться, воевать, чтобы он нас не победил. Ни в коем случае нельзя становиться его другом. И демоны еще. Демоны, да. Хорошо. Поэтому, детки, запомните, что мы все должны любить друг друга, и что у нас не должно быть кого среди людей? Врагов. Врагов. Молодцы. Запомнили? Да? Ну, я надеюсь, что у вас не будет врагов, да? Ну, хорошо.
Вызнаем нашу веру, веру единого Бога, Отца Всемогутного, веру в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаем один рост, померлих і життя вічного будучи в світі. До Бога, який вислуховує молитви і спасла в наше серце Духа Святого, Сутяшителя, взнесем покорные просьбы. Молимся за святый костюл, каб оживленный Духом Христа, и он умел кожную хвилину распознавать и выконывать волю Бога Отца. Тебя просим. Молимся за пасторов костела, каб яны выконывали свою миссию у лучности со своим паном и наставником. Тебя просим. Молимся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны належным чынам ацэньвалі ролю касцёла ў выхаванні дзяцей і моладзі. Тебя просим. Молимся за людей, яким не хапае любові, каб яны спазналі ў сваім жыцці любоў Христа Пана. Тебя просим. Молимся за моладзь, якая ў хуткім часе будзе здаваць экзамены, каб яна сумленна падрыхтавалася да іх. Тебя просим. Молимся за нас, собраных каля алтара Пана, каб Божие Слово было для нас крыніцаю моцы і святла ва ўсім нашым жыцці. Тебя просим. Молимся за померлых падчас гэтай святой мшы, асабліва за крымоўскага Францішка і за ўсіх памерлых сям'і крымоўскіх і за наших блізкіх памерлых. Просім, каб добры Бог адарыў іх ласкай вечнага жыцця у небе. Цябе просім, усемагутны вечны Боже, выслухай наши молитвы, якія да Цябе ўзносім, і ўчыні, каб мы верно служили Табе тут на зямлі і былі годныя сузіраць Твою хвалу ў вечнасці. Праз Христа Пана нашага.
Молімся, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог Отець усімогутний. На прославление и хвалу имя Своего, а так само Христа и всему Христу Святому. Отче Небесный, нехай вознесутся до Тебе наши молитвы и ахвяры, как очищенные Твоею ласкою, мы стали годными удельничать у сакраментах Твоей великой любови, праз Христа Пана нашего. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Правды годна гэта і справядліва, слушна і збавена, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христус быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Праз Яго Сыны святла нараджаюцца для вечнага жыцця, а для вернікаў адчыняюцца брамы Яго валадарства. Ён сваёю смерцю перамог нашую смерць, а Яго з мёртвых паўстанне стала задаткам нашага воскресення. Таму откупленное чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце
і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння граху. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры, абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всім свете. Удоскональ его в любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Александром, біскупом-номінатом Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, про Францишка и про всіх, хто в Твоїй ласці дійшов з гэтага свету. И дозволим убачить святло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над всеми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей, Панной Марии, со святым Юзефом, ее бранником, со святыми апостолами и всеми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб зими мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана и хвала, раз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкавий супокою в дні наші, да поможи нам у милосердності Твоєї, каб ми були завсёды вольні від граху і заховані від усялякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії, пристя збавця нашого, Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши или на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, який живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами.
прадайце ближнему знак супакою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную.
Помолимся. Усемогутный вечный Боже, Ты праз мертвых повстання Христа отрадил нас до життя вечного. Помножь у нас плен пасхального сакраменту и мацуй хлебом збавлення наше серце праз Христа Пана нашего. Пане Єзу, про заступництво Марії, Маті Твою, яка народила Тебе з любов'ю, так само про заступництво святого Юзефа, чоловіка довіру, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновити і якое знаходиться в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і відвагу, каб яны не забивали свайго дзіцяці, але пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Парафіяльныя аб'явы. Сёння мы перажываем 6-ю нядзелю велікодную, і на гэтым тыдні просім правесці ружанец наступныя ружанцовыя групы. Панядзелак Маці Божай Фатімскай, аўторак Маці Божай Добрай Рады, серада Маці Божай Нястомнай дапамогі, чацверг на 18-ю гадзіну безаганнага зачацця Найсвяцейшай Паны Марыі, пятніца Маці Божай Ружанцовай, субота Маці Божай Міласэрнасці і нядзеля гадзіна 18:00 Маці Божай Шкаплернай. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем 6 мая свята святого Філіпа і святого Якуба, апосталаў, 8 мая ўспамін святого Станіслава, біскупа і мучаніка. У панядзелак, аўторак і сераду 6 по 8 мая перад урачыстасцю ў небаўшэсця Пана будзем перажываць так званыя крыжовыя дні, дні малітвы о добрым ураджаі. 9 мая, чацверг, урачыстасць абавязковая у небаўшэсця Пана. Святыя імшы ў гэты дзень будуць адпраўлены 9, 11, 13 пасля святой імшы маёвае набажэнства і ў 18:30. А гадзіне 16:00 святой імшы не будзе. 9 мая дзень малітвы за ахвяры Другой сусветнай вайны і аб супакойнай зямлі. 10 мая распачнем навену перад урачыстасцю спаслання Духа Святога. У наступную нядзелю, 12 мая, ахвяраванні, збіраныя падчас святых імшаў, будуць прызначаны на патрэбы нашай гродзенскай дыяцэзіі. Месяц мая асаблівым чынам прысвечаны малітве да Маці Божай, заахвочваем да ўдзелу у маёвых набажэнствах, якія адбываюцца праз увесь месяц май. Штодня ў касцёле ў 8:30 з раніцы пасля супольнага ружанцы ўвечары а гадзіне 18:00. У нядзелю набажэнства пасля імшы а 13 гадзіне. Калі хто не можа прысутнічаць на маёвым набажэнстве ў касцёле, захвочваем адпраўляць набажэнствы пры прыдарожных крыжах і дома ў сваіх сем'ях. Дзякуем усім, хто малітвай і ахвярамі падтрымлівае развіццё нашай парафіяльнай супольнасці і касцёла. Даручаем усіх вас, Езусу міласэрнаму, пра заступніцтва Маці Божай Лідскай. Інтэнцыя жывога ружанца на май молімся о плённым супрацоўніцтве духовных асоб са свецкімі у нашым мясцовым касцёле. З нагоды святаў Вялікадня складаем нашым братам і сёстрам праваслаўным сардэчнае пажаданне. Няхай святло уваскрослага Хрыста асвятляе дарогі нашага жыцця і яднае нас у вызнаванні адзінай веры. Ад імя нашай парафіяльнай супольнасці перадавайце шчырыя словы віншавання вашым родным і блізкім, хто сёння святкуе светлае свята Пасхі Христовай. Таксама яшчэ адна аб'ява, хто запісаўся на аўтобус, то кошт нашай паездкі будзе 20 рублёў з чалавека. З'ездзіць у Гродно на біскупскую сакру і вярнуцца. Мы ўжо замовілі 2 аўтобусы,
89 месяцаў маем, а запісана пакуль што 62 чалавекі. Таму можна яшчэ запісацца. Дзякуй за ўвагу і цяпер з верай прымем Божае благаслаўленне. Пан з вамі. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,